Ingurube ni inyamaswa igira ibigwi bibi. Ingurube ishobora kubaho mu gihe gitoya. Ingurube ntitoranya mu biryo irya, usibye n'ibiryo n'abana bayo irabarya. Ishobora guhekenya umufuka w'ibijumba, mu gihe abantu 10 bawurya 4, ariko yo iwurya mu gihe gitoya. Kandi nta nyamaswa ipfa kuyegera uko yiboneye. Ingurube iyo yabwaguye bisaba kuyiba hafi n'ubwatsi bwinshi kugira ngo itarya ibyana byayo. Ingurube ntishobora konsa buri kanya nk'izindi nyamaswa itariye. Kandi ingurube igira umusaya ukomeye. Gukomera kwayo ni uko iba yahekenye ibintu bikomeye cyane. Ingurube ishobora guhekenya ibiro 300 by'ibisheke. Kwa guhekenya kw'ibisheke kwayo irabikamura. Ufashe ririya barizo iba yakanjakanje ikarishyira hasi, ukarirundarunda, ukaryanika iminota 5 izuba riva. Uko izuba riva mu minota 5 ukayarundarunda ugashyiramo ikibiriti, byakwaka ukagira ngo bimaze igihe kinini. Buriya ibarizo ry'ibisheke umuntu yariye ntabwo bipfa kubora uko byiboneye. Buriya ushobora kuritaba ahantu ugahingiraho imyaka ikera, ukayisarura wasubira guhinga bwa kabiri ugasanga bikirimo. Ariko bya bindi ingurube yakanjakanje, iyo ubitabye ahantu ukabihingiraho imyaka, iyo usubiye kureba usanga byaraboze. Buriya ingurube igira udukoryo dutandukanye. Ushobora kuyiha imijumbajumba. Imijumbajumba ikuraho ariya mababi yo hejuru, ibindi bisigaye ikabitabika mu butaka. Yarangiza ikazabirya byaraboze biri mu gisogororo. N'imyumbati ni uko nguko ibigenza. Ingurube y'inzungu. Ingurube iba ahantu bita heza, banayigaburira ibiryo byo mu maresitora no mu mamashini. Ntiwayizana mu kiraro kirimo ibisogororo, byayitera ikibazo. Usanga mu nda yayo haratemye kubera itahazi. Na ya yindi yamenyereye kuba mu gisogororo, irya ibintu yatabitse mu butaka bimaze kubora, iyo uyisize kuri sima nayo biyitera ikibazo. Ni hahandi usanga yararwaye inda kubera itigaragura mu bisogororo. Ingurube akandi gatendo ikora naka. Ingurube ushobora kuyiha urubetezi ruriya bameninamo rw'ibitoki, igasinda ikirirwa isakuza umunsi wose, ukagira ngo hari icyabaye kandi ari ugusinda. Kandi ingurube yariye urubetezi ishobora guhagarara muri metero 100 ikumva ahantu hahumura urwarwa. Ubwo iyo igeze ku rwina rw'imineke usanga yarutaburuye, yarutereye hejuru. Ingurube ubwayo irona, ukagira ngo bazanye imashini bashyira ahantu yakoneye. Kandi ikindi, ubwoya bw'ingurube ni bubi cyane ku nka. Buriya ingurube ntishobora kwigaragura mu bwatsi inka iri kurya. Iyo hasigayemo ubwoya, inka itangira gusogobera iyo iramutse iriye ubwoya bw'ingurube. Bikamera nk'aho inka yariye umufuka cyangwa amashashi. Icyo gihe itangira gusubira inyuma. Ingurube ubwayo niyo uyifashe ukayica, ugafata urwembe ukayiharuraho uriya mubiri wayo, ubwoya ukabumaraho, ukaramuka uyisize ahantu, iyo bukeye mu gitondo usanga ubwoya bwatangiye kumera kandi atari nzima.
n'isosi yayo iyo utayinyweye hakiri kare igishyushye ntabwo wayinywa yahoze. Kandi iyo uriye ingurube wayinywesheje amazi irakwica. Wirinda kurya inyama ngo unywe n'amazi. Ububi bw'ingurube ni bwinshi cyane twabivugaho bigatinda. Reka duhinire aha ngaha naho ubutaha. Nukenera n'ibindi biganiro uzadusanga kuri Bosnia TV Show. Tuzakugezaho ibiganiro byinshi kuko ni naho ubisanga. Ukeneye kubona ibiganiro byacu 5/5, kora share ukore subscribe uzajya ubibona. Murakoze naho ubutaha.